Swedish missionaries came to Rwanda. Abamisiyoneri babiri b'abanyasuwede baje mu Rwanda. That was the very first start of what we see today. Ubwo rero iryo ryari itangiriro ry'ibyo turuzi uyu munsi. They started to preach the gospel, batangiye bavuga ubutumwa bwiza, the word of God. bavuga ijambo ry'Imana. They were convinced about that Jesus is the answer for Rwanda. Kandi bari bazi neza ko Yesu Kristo ari we gisubizo cyonyine cy'u Rwanda. That the word of God is the answer for each country. Kandi ko ijambo ry'Imana ari igisubizo cya buri gihugu. Also for Rwanda. Kandi rikaba n'igisubizo cy'u Rwanda. So they started to preach. Rero batangira kwigisha. Under trees. Under the trees. Kandi batangiye kwigisha bari munsi y'ibiti. And later on under wooden churches. Kandi batangira kwigisha bari mu matorero yubakishije ibiti. And then they also invited other missionaries to come. Kandi batangira gutumira abandi bamisiyoneri kugenda baza. And at least 100 Swedish missionaries have work here in your country. Aba misiyoneri bageze ku ijana bakoze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yesu kandi yavuze ingorane zizanwa no guhisha no kutaba umucyo cyangwa se ngo abantu bahinduke babe umunyu. So God wants us to influence our time. Yesu Kristo ashaka ko tuzana impinduka mu gihe turimo. Not to be influenced, by influence, to be a salt. Ntabwo Yesu Kristo ashaka ko duhindurwa n'igihe turimo cyangwa n'ibihe turimo. Of course, the church need to adapt to new times. Nibyo ko itorero rikwiye kugendana n'ibihe bigezweho. Adapt new languages. Kandi rikagendana n'ururimi rugezweho. New cultures perhaps. Rukagendana n'umuco uriho. But we have to keep the saltiness. Ariko tugomba gukomeza kuba umunyu muri ibyo byose. And we have to keep the bright light in our lives. Kandi tugakomeza kurabagirana mu buzima bwacu. Itorero risenga rero can really influence the city. Rishobora guhindura umujyi and the country. Kandi rigahindura igihugu. So I want to challenge you this morning. Ndashaka kubabwira muri iki gitondo. All the churches of ADEPR. Itorero yose ari hano ya ADEPR. I know that you pray a lot. Ndabizi ko musenga cyane. Continue to do that. Nimukomeze musenge. That's the way of influence. Aho nibwo buryo bwo guhindura. That's the way of proclaiming the gospel. Kandi ubwo nibwo buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza. To pray. We are therefore Christ's ambassadors. Turi ba ambasaderi ba Kristo. And though God were making us appeal through us. Kandi Imana izagenda yigaragariza muri twebwe. His appeal through us. Kandi igiye kwigaragariza muri twebwe. That's to be the light. Irashaka kuba urumuri, no kuba urumuri rero. That's to be a salt. No kuba umunyu. I greet you all in the name of Jesus. Mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Our Lord and our Savior. Our Lord and our Savior. Kandi umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza. What a privilege to be together with you this morning. Mbega umugisha wo kubana namwe muri iki gitondo. Thank you so much for the invitation to come and share the joy together with you. Kandi mwarakoze ko mwadutumiye kugira ngo tuze twishimane namwe. We are so happy. Kandi turishimye. And we really share the joy that you experience today. Kandi uyu munsi dusangiye namwe ibyishimo mufite uyu munsi. I bring to you greetings from Sweden. Ndabaha intashyo kuva mu gihugu cya Sweden. I bring warm greetings from a cold country. Kandi ndabaha intashyo zivuye mu gihugu gikonja. And the churches, the Pentecostal churches, are together with us today. Kandi n'amatorero ya Pentecost yaho muri Sweden nayo arabaha intashyo. 1940. Mu mwaka w'1940 two missionaries, Swedish missionaries, came to Rwanda. Abamisiyoneri babiri b'abanyasuwede baje mu Rwanda. That was the very first start of what we see today. Ubwo rero iryo ryari itangiriro ry'ibyo turuzi uyu munsi. They started to preach the gospel. Batangiye bavuga ubutumwa bwiza. The word of God. Bavuga ijambo ry'Imana. They were
convinced about that Jesus is the answer for Rwanda. kandi bari bazi neza ko Yesu Kristo ari we gisubizo cyonyine cy'u Rwanda. That the word of God is the answer for each country. kandi ko ijambo ry'Imana ari igisubizo cya buri gihugu. Also for Rwanda. kandi rikaba n'igisubizo cy'u Rwanda. So they started to preach. rero batangira kwigisha under the trees. kandi batangiye kwigisha bari munsi y'ibiti. And later on under wooden churches. kandi batangira kwigisha bari mu matorero yubakishije ibiti. And then they also invited other missionaries to come. kandi batangira gutumira abandi bamisiyoneri kugenda baza. And at least 100 Swedish missionaries have work here in your country. aba misiyoneri bageze ku 100 bakoze muri iki gihugu cy'u Rwanda. And also missionaries from other countries as well. kandi n'abandi bamisiyoneri bavuye mu bindi bihugu nabo bageze mu Rwanda. You see, they left their families, their homes, their jobs. baretse akazi kabo, bareka imiryango yabo, bareka igihugu cyabo. Comfortable life and their careers. kandi bareka ubuzima bwabo bwari buboroheye mu bihugu byabo. And they had a calling in their lives to go to Africa to share the gospel. kandi bari bafite nuko Imana irabahamagara irangije ibahamagarira kuzana ubutumwa bwiza muri Afrika. And today I really want to honor all these people. kandi uyu munsi ndashaka guha icyubahiro aba bantu batangije umurimo mu Rwanda. Some of these missionaries, they are here present today. bamwe mu bamisiyoneri bari hano uyu munsi. But many are now old and many also are together with the Lord. abandi barasha, abandi ni bakuru babaye abasaza, ariko abandi bamaze kugenda mu ijuru bari kumwe n'Imana Data. But we honor them. ariko turabubashye. And we thank God kandi tugashima Imana that He sent His servants. ko yohereje abakozi mu Rwanda. And that they are obedient. kandi bakaba barubashye umuhamagaro w'Imana. Together, of course, with your national leaders, pastors and leaders here in Rwanda. twese turi hamwe n'abayobozi banyu b'abayobozi ku rwego rw'hano mu Rwanda. And the fruit we can see today mwebwe ngaho namwe nimurebe imbuto uko zihari hano muri iyi stade. started in a very small way. kandi byatangiye ari gato cyane. And today we praise God. ariko uyu munsi tukaba dushima Imana. We thank God for what they had done. turashima Imana ku byo bakoze. But today we are here now. ariko uyu munsi turi hano uyu munsi. Now we have to continue. uyu munsi dukwiye gukomeza umurimo. And I have a word from God to you this morning. kandi ifite ijambo Imana yampaye kubaha muri iki gitondo. And I want to share it with you. kandi ndashaka kurisangira namwe. A word of Jesus in Matthew 5. turasoma ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 5. And verses 13 and 14. dusome umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salt again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukaye kuzaryoshwa n'iki? ntacyo umaze, ntacyo ukimaze, keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. muri umucyo w'isi, mudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo bikamurikira abari mu nzu bose. abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze so wo mu ijuru. Well, Jesus talks here about our main purpose and our main task. Yesu Kristo hano ari kuvuga intego yacu n'umurimo wacu dufite. For every Christian. kuri buri mukristo. To be the salt and the light of the world. kuba umunyu kandi ugahinduka n'umucyo w'isi. And notice what Jesus says.
nimurebe ibyo Yesu yavuze. It's a question to be the salt and the light, not to do something. Ntabwo ikishishikaje Yesu Kristo ntabwo ari ukugira icyo ukora, ahubwo ni ukuba umunyu ukaba n'urumuri. It's a question to be the salt and the light. Ikibazo cya Yesu Kristo nuko abantu bagomba kuba umunyu kandi bagahinduka umucyo. And you can see this double role for the Christian. Murabona rero iyi ni imirimo ibiri y'umukristo. To be the light, it's something very visible. Kandi kuba umucyo ni ikintu kigaragara. Everyone can see the light. Umuntu wese yabona umucyo. But they cannot see the power of the salt. Ariko ntibashobora kubona imbaraga z'umunyu. There is a hidden power that influences its surroundings. Hari imbaraga ziba mu munyu zizana impinduka mu bintu byose biwukikije cyangwa se mu bintu byose umunyu ushyizwemo. So in the same way, ni nako rero our witness is visible, of course. Niko bimeze n'ubuhamya bwacu bugaragarira abantu bose. Our deeds, Jesus said. N'imirimo yacu niko Yesu yavuze. But there is also another kind of witness, a hidden witness, the salt in our lives. Ariko hari ubundi buhamya buba bwihishe ari wo munyu mu buzima bwacu. Every Christian has to be a salt Christian. Buri mukristo wese akwiye kuba umunyu. Every church should be a salt church. Kandi buri torero ryose rigomba kuba umunyu. That can influence their surroundings. Kugira ngo iryo torero rizane impinduka aho ku bantu barikikije. Jesus talks also about the risk for his people to lose the saltiness and to hide the light. Yesu kandi yavuze ingorane zizanwa no guhisha no kutaba umucyo cyangwa se ngo abantu bahinduke baba umunyu. So God wants us to influence our time. Yesu Kristo ashaka ko tuzana impinduka mu gihe turimo. Not to be influenced, by influence, to be a salt. Ntabwo Yesu Kristo ashaka ko duhindurwa n'igihe turimo cyangwa n'ibihe turimo. Of course, the church need to adapt to new times. Nibyo ko itorero rikwiye kugendana n'ibihe bigezweho. Adapt new languages. Kandi rikagendana n'ururimi rugezweho. New cultures, perhaps. Rukagendana n'umuco uriho. But we have to keep the saltiness. Ariko tugomba gukomeza kuba umunyu muri ibyo byose. And we have to keep the bright light in our lives. Kandi tugakomeza kurabagirana mu buzima bwacu. And in our churches. Kandi no mu matorero yacu. So there are so many beautiful testimonies in the Bible about this saltiness in a Christian's life. Hari ubuhamya bwinshi dufite muri Bibiliya bw'abakristo bagiye baba umunyu n'umucyo mu buzima bwabo. In my short message this morning, I want to show you one extraordinary witnesses in the Bible. Ariko muri iki kibwiriza cyane nashaka kuganira namwe umuntu umwe wabaye urugero rw'agatangaza. That shows us how one man can influence a whole nation. Ashobora kuzana impinduka mu gihugu cyose. And different nations. Kandi no mu bihugu bigiye bitandukanye. And I speak about the Old Testament man Daniel. Ndashaka kuvuga umugabo wo mu isezerano rya kera witwa Daniel. Do you remember him? Mbese Daniel muramwibuka? The man in the den of the lions. Daniel bajugunye mu rwobo rw'intare. It's so interesting to read the book of Daniel in the Bible. Mu byukuri birashimishije gusoma igitabo cya Daniel. It's a very special story. Harimo inkuru nziza z'agatangaza. You see, Daniel was taken from his country to another country. Daniel bamuvanye mu gihugu cye bamujyana mu kindi gihugu. Almost 600 years before Christ. Hafi y'imyaka 600 mbere ya Yesu Kristo. And some years after Daniel, almost all the population in Israel were taken to Babylon. Kandi mu gihe cya Daniel hafi abanya-Israeli bose bajyanywe i Babyloni h'ubunyago. And there he is, a young man. Uyu mugabo ni umugabo ukiri muto. Intellectual, clever. Kandi w'umuhanga wize. And they took this young man. Someone think he is just 14, 15 years old. Abamwe batekereza ko ashobora kuba afite imyaka 13-14. And they wanted to adapt him to the Babylon culture. Ariko bashaka kumwigisha kugira ngo agendane n'umuco w'i Babuloni. And to foreign gods. No gupfukamira ibindi bigirwamana. So this young man had a very big pressure in his life. Ariko uyu mugabo yari afite ibintu by'agatangaza, ibintu by'igiciro mu buzima bwe. And on his faith. Kandi uko kwari ukwizera kwe.
Then it's so interesting to see the attitude of Daniel. Rero biratangaje kubona umwifato wa Daniel. He was not angry. Ntabwo yari umuntu urakara. He was not bitter about his destiny. Ntabwo yari ashaririwe bitewe n'ibibazo yari arimo. No, he was ready to serve his new country. Ahubwo yize gukorera igihugu cye kindi gishyashya yaragiyemo. And be a blessing for his country. Ahinduka umugisha kuri icyo gihugu yarajyanyweho ubunyago. And the prophet writes in the Bible, none abahanuzi barandika muri Bibiliya, seek the peace and the prosperity in the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Shaka amahoro kandi ushakire ubukire igihugu nkujyanamo mu bunyago, kandi ugisengere kugira ngo nikigira umugisha nawe uzagira umugisha. The attitude of a Christian should be the same. Rero umwifato w'abakristo nabo ukwiye kuba gutyo. We have to be a blessing. Tugomba guhinduka umugisha ku gihugu. To be a light, to be a salt. Tugahinduka umucyo, tugahinduka umunyu. I said that they tried to adapt him to another belief. Nkuko nababwiye bashatse kumuhindura ngo bamuhindure mu yindi mico. But Daniel refused to be adapted to Babylon. Ariko Daniel yanga guhindurwa n'imico y'i Babuloni. He kept his faith, his commitment to God. Arangije agumana kwizera kwe, agumana kwiyemeza yiyemeje gukurikira Imana. So beautiful to see this young man with his character. Byiza kubona uyu mugabo, uyu mujene ukiri muto n'uyu mutima we. And this is a challenge for all of us. Rero iki ni ikibazo kiri imbere yacu twese. To keep the faith in God. Gukomeza kwizera dufite mu Mana. To keep the word of God. Tugakomeza ijambo ry'Imana. Paul says in Romans, Paulo aravuga mu Baroma, you have to offer your bodies as living sacrifices. Aravuga ngo mutange umubiri wanyu uhinduka ibitambo bizima. Holy and pleasing to God. Kandi byera kandi bishimwa n'Imana. This is your spiritual act of worship. Kandi uko niko kuyikorera gukwiriye. Do not conform any longer to the pattern of this world. Kandi nimukishushanye n'inabi cyangwa ibyisi. But be transformed by the renewing of your mind. Ahubwo muhinduke rwose mu bitekerezo byanyu. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Nimubigenza gutyo muzamenya neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Yes, Daniel, he refused to adapt. Daniel yanga gutwarwa n'umuco w'Abanyababuloni. But he had an amazing influence on his time. Ariko yazanye impinduka mu gihe cye aho yarari. And his context. Kandi nibyo yararimo. He was not adopted to Babylon, but he adopted his surroundings to Jerusalem. Ahubwo ntiyahindurwa n'umuco w'Abanyababuloni, ahubwo arangije abahinduza kugira umuco w'Abanyayisirayeli. Daniel served under 4 kings. Daniel yabayeho munsi mu gihe cy'abami 4. And each one of these mighty kings, kandi buri mwami wose w'umunyambaraga, they were influenced by Daniel. Bose bagaragaza ko Daniel yazanaga impinduka mu miyoborere yabo. And they admitted, your God is the God of all gods. Aravuga ngo Imana yawe niyo Mana y'Imana zacu. King Nebuchadnezzar says, umwami Nebukadnezar aravuga ngo, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and the revealer of mysteries. Aravuga ngo nukuri Imana yawe ni Imana y'izindi mana, kandi Imana yawe niyibashe guhishurira aya mayoberane. So dear brothers and sisters, bene data bashiki banje, our purpose and our task is to influence our time. Intego yacu n'ubuzima bwacu nuguhindura ibihe turimo. To be a counterforce towards the evil powers. To be a counterforce towards the evil powers. Twarangiza tukarwanya ikibi. So we have to ask ourselves today, tugomba kwibaza uyu munsi, do we influence our families, our working places, our schools, our cities, our nations? Ese tuzana impinduka mu miryango yacu, tuzana impinduka mu bo duturanye, tuzana impinduka mu mashuri, tuzana impinduka mu kazi? And thus the church in the city really influenced the city.
rero itorero no mu mujyi rigomba kuzana impinduka mu mujyi aho riri. How can that be? That a young man had such an influence. Ese ni gute uyu mugabo yabashije kuzana iyi mpinduka? I think we all want to be such a person. Nibwira ko buri muntu wese wicaye hano yifuza kuba nk'uyu mugabo. And we all want to be that witness. Kandi dushaka kutanga ko natwe twerekana ubwo buhamya. With a strong light and with the salt in our lives. Twarangiza tukaba umucyo mwinshi kandi tukagira umunyu mwinshi muri twe. What was the secret in his life? Ibanga rya Daniel ryari rihe rero? And I will just show you some of the keys. Ndashaka kubabwira imfunguzo nkeya mu buzima bwa Daniel. And I want you to really listen carefully now. Kandi ndashaka kwizifunguzo zatumye Daniel azana impinduka mu gihe cye muzumva neza muteza amatwi. This is a word for me, this is a word for you. Iri ni ijambo kuri jye, ni ijambo kuri wowe. First, Daniel was a man with a pure life. Daniel yari umugabo ufite ubuzima bukiranuka bwera. With a pure inner life. Dero ubuzima bwe bw'imbere bwari ubuzima bukiranuka. It is said that Daniel resolved not to defile himself. Daniel agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. He took a decision, I want to be pure. Aravuga afata icyemezo ati ndashaka kuba umugabo wera. I want to stick to God. Ndashaka kuvugisha Imana. And we know that there were temptation in his lives. Murabizi ko hari ibigeragezo mu buzima bwe. On the moral side, but he decided not to defile himself. Hari ibigeragezo bishaka kumukura mu myemerere ye no mu byo yemera, ariko afata icyemezo cyo gushikama. If we want to really influence our time, nimba dushaka kuzana impinduka mu gihe cyacu, we have to keep the pureness of our lives. Tugomba kugira ubugingo bwera. And there is a blood, the blood of Jesus, kandi amaraso ya Yesu Kristo that cleanses us from all sin. atwuhagira ibyaha byacu byose. And for a Christian, we must keep that sense of pureness in our lives. kandi nk'abakristo tugomba gukomeza uko gukiranuka mu buzima bwacu. Paul says, Paulo aravuga ngo, watch your life and doctrine closely. kandi nuko mwirinde mu buzima bwanyu. Preserve in them, because if you do so, you will save both yourself and your hearers. kandi ujye wirinda ku bwawe no kububwiriza kugira ngo nawe niwirinda nawe uzaba wikizanyije nabo. Yes, Daniel was really a man with a pure heart. Daniel rero yari umugabo ufite gukiranuka. He was also a man of integrity. kandi yari n'umugabo w'inyangamugayo. His life was in righteousness. kandi ubuzima bwe bwari ubuzima bukiranuka. It's so interesting to see how he was faithful in his daily work. Biratangaje kubona ukuntu yagiye aba umugabo wo kwizerwa mu buzima bwe bwa buri munsi. He got some enemies. Yagiye agira abanzi benshi. And it's written that they tried to find grounds for charges against Daniel. Nuko bashaka uburyo bwo kugenda bamutega imitego in his conduct of government affairs. mu mirimo yakoraga ye. But they were unable to do so. ariko ntibabashaka ntibagira icyo bamutegeraho. They could find no corruption in him. Ntibagira gukiranirwa n'uku na kumwe bamubonamo. Because he was truthworthy and neither corrupt nor negligent. kubera ko yaramukiranutsi kandi nta kibi cyari kimurimo. And these men said, we will never find any basis for charges against this man. Baravuga ngo uyu mugabo ntabwo tuzigera tumubonaho ikibi. That's a beautiful witness. Mbega ubuhamya butangaje. I like Daniel. Nkunda Daniel cyane. What a integrity. Mbega ubunyangamugayo. What a character. Mbega umutima ukiranuka. Then investigated to find something wrong. Bashaka kumushakamo ikibi. But he couldn't. Ariko ntibakibona. Clean audit. Ubuzima bwe bwaruzo gukiranutse. They failed to find even the smallest mistake. Bashaka no kumushaka agakosa gato barakabura. No corruption. Nta gukiranirwa na gute. No deceit. Nta bishuko. No compromises. Nta no kwirengagiza ibyo yemera. What a beautiful man. Mbega umugabo w'agatangaza hano. With such an influence. Mbega umugabo uzana impinduka. If we want to influence our time, niba mushaka kuzana impinduka mu gihe cyanyu, we must be men and women of integrity. Tugomba kuba abagabo n'abagore ariko bafite gukiranuka, bafite ubunyangamugayo. Of honor. Kandi bubaha. Let us take Daniel as an example in our lives. Reka dufate Daniel nk'urugero mu buzima bwacu. Daniel was also a spirit-filled man. Daniel rero yari n'umugabo wuzuye umwuka wera. He was
filled with the Holy Spirit. yari yuzuye umwuka wera. And even one of the kings had to admit that the spirit of the Holy Gods is in him. Rero kumwe mu bami weravuze ngo imana zera ziri muri wowe. And we all know the importance of the Holy Spirit in our lives. Kandi mwese muzi umumaro w'umwuka wera mu buzima bwacu. And the importance of the Holy Spirit in the church. Kandi twatuzi n'umumaro w'umwuka wera mu itorero. And in the Christian movement. No mu buzima bwa Gikristo. That has been one of the secrets for ADEPR to Kandi grow. murabizi ko umwuka wera niwo wabaye ibanga ryo gukura ku itorero rya Pentecote. We need the Holy Spirit. Dukeneye umwuka wera. Each one of us need the Holy Buri muntu Spirit. wese hano akeneye umwuka wera. We need to be filled with the Holy Spirit. Dukeneye kuzura umwuka wera. So let us continue to open our hearts. Reka dukomeze gukingura imitima yacu. And spirit filled, we can influence all time. Kandi niba twuzuye umwuka wera tuzazana impinduka mu gihe cyacu. Another very important thing. Ikindi kintu cy'ingirakamaro. Daniel was a man of prayer. Daniel yari umugabo usenga. Each day he took 3 times apart to pray. Buri munsi yafataga igihe ku manywa saa sita nimugoroba agasenga. And nothing could change that. Nta kintu cyabasha guhindura iyo gahunda yo gusenga kwe. And sometimes he took even weeks just for prayer. Rimwe na rimwe akashaka no kwishyira mu ngorane kubera gusenga. And for fasting. Akiyiriza ubusa. Oh, that's so powerful. Mbega ibintu bikomeye. A praying Christian Umunyamasengesho w'umukristo is a Christian that can influence. Ni umukristo ushobora kuzana impinduka ahantu ari. A church that pray Itorero risenga rero can really influence the city rishobora guhindura umujyi and the country. kandi rigahindura igihugu. So I want to challenge you this morning. Ndashaka kubabwira muri iki gitondo. All the churches of ADEPR. Amatorero yose ari hano ya ADEPR. I know that you pray a lot. Ndabizi ko musenga cyane. Continue to do that. Nimukomeze musenge. That's the way of influence. Aho nibwo buryo bwo guhindura. That's the way of proclaiming the gospel. Kandi ubwo nibwo buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza. To pray. Nugusenga. Yes, he also were very faithful to the word of God. Kandi yari umugabo ukomeza ijambo ry'Imana. He studied the prophets. Akiga ibijya mu byahanuwe. The word of God, he researched to really understand the word of God. Akiga ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kurisobanukirwa. So, if we want to be a blessing for our country, niba mushaka guhinduka umugisha ku gihugu, we have to keep the word of the truth. Tugomba gukomeza ijambo ry'ukuri. And we believe kandi turizera ko that the Bible is the word of God. Ko ijambo Bibiliya ari ijambo ry'Imana. That the Bible is the message to us. Kandi ijambo ni ubutumwa kuri twebwe. This is the message for Rwanda. Iri ni ijambo ibu ni ubutumwa ku Rwanda. This is the message for Sweden and Europe. Ubu ni ubutumwa kuri Europe, ubu ni ubutumwa ku banyasuwede. And Canada and United Canada, States. muri Etazini. For the whole world. This is the hope for the world. Let us keep being faithful to the word of God. The Bible said, heaven and earth will pass away. But my word, said Jesus, will never pass away. Oh, this is really stuff. We can trust the word of God. So let's preach the word. Let's read the word. Let's obey the word. Without compromises. Without shortcuts. Without deviations. Finally, Daniel was a man with a prophetic word for his time. He met these kings. And if you read the story of Daniel, you will see that he has a prophetic word. Sometimes they ask themselves, what is the meaning of my dream and what I experienced? And no one could find the solution. But Daniel said, I have a word for God to you. I can explain to you. God is talking to you. And he had a prophet
prophetic message to his society. kandi Imana ifite ijambo ry'ubuhanuzi ku muryango wayo. Do we have such a message ese today? dufite ubwo butumwa ubwo butumwa? Do we have a prophetic word for our society? ese dufite ijambo ry'ubuhanuzi ku masosiyete yacu cyangwa ku miryango yacu? The church, the kingdom of God, Itorero nk'ubwami bw'Imana is a sign of another kind of kingdom. ni ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana. A kingdom of righteousness and justice. kandi ni ikimenyetso cy'ubwami bukiranuka, kandi ubwami bukiranuka In difficult times. mu bihe bikomeye. I know that in your country you had some very difficult times. ndabizi ko mu gihugu cy'u Rwanda twanyuze mu gihe gikomeye. And in our world today, we have a lot of problems. kandi no muri isi no mu rwego mpuzamahanga dufite ibibazo bikomeye. The world needs the church prophetic word today. isi ikeneye ijambo ry'ubuhanuzi uyu munsi. Rwanda needs your prophetic word. kandi n'u Rwanda rukeneye ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi. So be strong. nimukomere rero. Take this prophetic courage. mube intwari kandi mukomeze ijambo ry'ubuhanuzi. Give the message from God. nimurangiza mutange ubutumwa bwiza bw'Imana. Oh, it's so beautiful to influence. It's so beautiful to be able to influence. ni ibintu byiza cyane kuba umuntu uzana impinduka. God has committed to us the message of reconciliation. Imana yaduhaye ubutumwa bwiza bwo kwiyunga. We are therefore Christ's ambassadors. turi ambasaderi ba Kristo. And though God were making us appeal through us, kandi Imana izagenda yigaragariza muri twebwe. His appeal through us. kandi igiye kwigaragariza muri twebwe. That's to be the light. irashaka kuba urumuri. ni ukuba urumuri rero. That's to be a salt. ni ukuba umunyu. In that way, muri ubwo buryo rero, with a pure heart, dufite imitima itunganye, the life integrity, tukagenda n'ubuzima bw'ubunyangamugayo, in prayer, turi mu masengesho, faithful to the word of God, dukomeza ijambo ry'Imana, with a prophetic word from God, dufite ijambo ry'ubuhanuzi rivuye ku Mana. we can also influence our surroundings, dushobora kuzana impinduka aho dutuye, even other countries. no mu bindi bihugu. That's God's meaning for each one of us. icyo rero nicyo Imana ishaka kuri buri muntu wese uri hano. So let's pray together. reka dusenge Imana turi hamwe rero. Let's stand together and we will pray. nimunyemerere muhaguruke twese dufatanye iri sengesho. tugushimiye kubw'itorero washyize mu Rwanda, kandi rikaba ryarabaye urumuri, rikaba umunyu. Haleluya! turasenze kugira ngo muri aya masaha umuntu wese uhagaze hano ari utarakumenya yaje muri iyi stade, imbaraga zihindura, imbaraga zihindura, imbaraga zihindura, mwami zimwinjiremo. Hallelujah. dayasila ya bosikia la faila zila la taya la sikia la fole bosia la gaya desi. Hallelujah. desila la bofeshandiliwa ikia. turagushimiye mwami, kandi turasengeye itorero kugira ngo mwami uryuzuze umwuka wera, rihinduka urumuri, rihinduka umunyu, ribashe kuzana impinduka muri iki gihugu, ribashe kuzana impinduka muri iki gihugu, ribashe kuzana impinduka muri aka karere, rizana impinduka muri Uganda, rizana impinduka muri Tanzania, rizana impinduka mu Burundi, rizana impinduka muri Kongo, rizana impinduka mu bindi bihugu bya Afurika, rizana impinduka mu Burayi no muri Amerika. imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu Kristo zigaragarire muri iyi stade, kandi ijambo ry'ubuhanuzi mwami, haleluya, rivuga marivuga, rizana igisubizo ku gihugu, rizana igisubizo ku isi, ryumvikanira hano uyu munsi. turagushimiye kubw'ijambo ryawe uyu munsi, icyubahiro kibi cyawe, dugukomeye mu mashyi, kandi haleluya, kuko uri Imana, mu izina rya Yesu Kristo,
Amen.